Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka twongere tubashimire ko bakomeje kubana natwe hano tubagezaho ibiganiro byiza birimo n'amakuru abagezweho mu masaha atandukanye y'umunsi. Nge nitwa Ruben Masengesho, mbazaniye amakuru agezweho mu kino gitondo. Ndaza kubabwira ko mu karere ka Rwamagana abaturage batatu barimo abakecuru bishwe na kanyanga. Tubaza kubabwira kandi ngo niba ari ikirayi kiboze gikurwa mu bindi, ni amagambo ya ASP Rutikanga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ku banyamahanga bakoze urugomo. Turaza kunyarukira hanze Rwanda tubabwire ko M23 na Twirwaneho birukanye FDNB bo n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC muri Mikenke. Tukiri kino gihugu turaza kubabwira ko abasirikare 54 ba FARDC nyine bakatiwe urwo gupfa. Turaza kujya mu majyaruguru ya Afurika tubwire ko ibyihebe byasabye leta miliyari kugira ngo birekure abashimuswe. Mu burasirazuba bwo hagati turaza kubabwira ko Israel yahagaritse ibitero kuri Iran. Izo nizo ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho, turaza mu kanya tuyarambura. Mu nyemera amakuru yacu tuyanzikire mu karere ka Rwamagana tubwire ko abaturage batatu barimo abakecuru bishwe na kanyanga. Abaturage batatu bo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi barimo abakecuru babiri bafitanye isano ya bugufi bishwe n'inzoga ya kanyanga isanzwe ari ikiyobyabwenge nyuma yo kuyisomaho ngo ibavure mu nda. Aba bakecuru babiri banyweye iyi kanyanga mu mpera z'icyumweru gishize, bari batuye mu mudugudu wa Ngendo mu kagari ka Murambi mu murenge wa Muhazi. Umwe yari afite imyaka 71 mu gihe undi yari afite imyaka 68. Ko bari kumwe bahuye n'umugabo witwa Kaburame w'imyaka 53 abagurisha iyo kanyanga kugira ngo ibavure mu nda nk'uko abaturage babivuga. Nyuma yo kuyinywa umwe yahise amererwa nabi apfa, bamujyanye ku bitaro bya Rwamagana. Mu kujya kureba uko uwa kabiri amerewe ngo banamubwire ko mugenzi we yitabye Imana, basanze nawe yapfuye. Bukeye bwaho uwo mugabo wari wayibagurishije nawe yahise yitaba Imana. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab yabwiye ko banyweye kanyanga bari bavanye mu karere ka Kayonza. Uwo mugabo wayibagurishije nawe yitabye Imana. Ubu abantu batatu nibo bamaze kwitaba Imana, barimo abakecuru babiri bafitanye isano ya bugufi. Meya Mbonyumuvunyi yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge cyangwa se zitakorewe mu nganda ngo zikorerwe ubugenzuzi. Avuga ko izo nzoga zishobora gutwara ubuzima bwa benshi mu gihe bataretse kuzinywa. Mu minsi ishize inzoga zitujuje ubuziranenge zishe abaturage 25 mu Rwanda. Leta ihitamo gutangiza ubukangurambaga bwo no kuzangiza hirya no hino mu gihugu. Muri Rwamagana hamenwe inzoga nyinshi zikorwa mu birimo isabune, amajyani n'ibindi byinshi bitemewe. Dukomeza kuri inkuru ivuga yuko ngo niba ari ikirayi kiboze gikurwa mu bindi, ni amagambo ya ASP Rutikanga ku banyamahanga bakoze urugomo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Boniface Rutikanga yatangaje ko abanyamahanga 8 bagize uruhare mu rugomo rwakorewe umumotari bamaze gutabwa muri yombi, ndetse bari gukurikiranwa ku buryo mu bihano bazahabwa hashobora kubamo no koherezwa mu bihugu byabo. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu bahonda umumotari abandi bagatera amabuye. Byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu Kamena 2026. Abaturage bavuze ko abanyamahanga barimo abiga muri Ines Ruhengeri. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Boniface Rutikanga yabwiye BNB Kigali ko amaze gufatwa abanyamahanga 8 babigizemo uruhare kandi bari gukurikiranwa. ASP Rutikanga yavuze ko abanyamahanga bahawe ikaze mu Rwanda bagomba kubahiriza amategeko, ariko ko umwe muri bo utitwaye neza agateza urugomo n'akavuyo ahanwa akanasubizwa iwabo. Yavuze ko abanyamahanga bose bari mu Rwanda badateje ikibazo kuko harimo benshi beza bitonda, biga bakarangiza amasomo yabo nta kibazo kibayeho. Kugeza mu Kuboza 2025 mu Rwanda hari hafungiye abanyamahanga barenga 500 bakomoka mu bihugu 23. Abenshi bafungiye ibyaha by'inyandiko mpimbano, bagakurikiraho gukubita no gukomeretsa.
dukomereje hanze y'u Rwanda duhere kuri ivuga ko M23 na twirwaneho birukanye FDNB n'igisirikare cy'Uburundi ndetse na FARDC muri Mikenke. Ingabo z'ihuriro AFC M23 na MRDP twirwaneho kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Kamena zigaruriye agace ka Mikenke gaherereye mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kukirukanamo ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'iz'u Burundi. Mu gitondo cyo kuwa mbere nibwo Mikenke yasubiye mu maboko ya twirwaneho na M23 nyuma y'amezi 3 kariya gace kagenzurwa n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru avuga ko imirwano yasize kariya gace kongeye gufatwa yatangiye mu rukira rwo kuwa mbere. Ni mirwano yumvikanyemo imbunda ziremereye ndetse inakoreshwamo za drone. Colonel Rugabo Fideli uri mu basirikare batwirwaneho bakunze gutangaza amakuru y'ibera mu misozi miremire yavuze ko ingabo za Kongo n'iz'u Burundi aribo batangije imirwano mbere yo gusubizwa inyuma ikarangira sinambuwe Mikenke yose. Rugabo yashimangiye ko ingabo ziriya mitwe zigomba gukomeza kurinda abaturage. Mikenke yasubiye mu maboko ya twirwaneho na M23 nyuma y'amezi menshi yo n'uduce tuyikikije byarabaye isibaniro ry'ibitero bya drone za FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ibitero twirwaneho yakunze kuvuga ko byagiye byicirwamo abaturage benshi abandi bagakomereka. Tukiri kino gihugu kandi abasirikare 54 bakatiwe urwo gupfa nyuma y'imyaka hafi 9 abakozi babiri b'umuryango w'abibumbye UN biciwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rukuru rwa gisirikare rw'icyo gihugu rwasomye umwanzuro wa nyuma w'urubanza rw'abasirikare 54 bari inyuma y'iyicwa ry'abo bakozi bakatirwa urwo gupfa. Umwanzuro wafashwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa 7 Kamena 2026 ubwo hasomwaga umwanzuro w'urubanza rw'abo basirikare 54 bagize uruhare mu icwa ry'abakozi ba UN babiri, Michel Sharp ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Zaidi Katarani ukomoka muri Suwede. Aba bombi bishwe muri Werurwe 2017 ubwo bari mu butumwa bwo gukora iperereza ku ihohoterwa byakorerwaga abatuye mu ntara ya Kasai yo hagati. Urukiko rwasobanuye ko baje gufatwa nk'abanzi bakinjizwa mu mutego w'abo basirikare nyuma bakaza kwicwa. Mu bakatiwe harimo Colonel Jean de Dieu Mwambeni wari umwe mu basirikare bakomeye ba leta ya Kongo wari waranakatiwe igifungo cy'imyaka 10 mbere y'uko ubujurire bumwongerera igihano cy'urupfu nyuma y'uko abacamanza basanze ari umwe mu bagize uruhare rukomeye mu rupfu rw'abo bakozi babiri ba UN. Abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gusaba ko icyo gihano cyahindurwa kuko ngo abasirikare bagize uruhare mu igicwa ry'abo bakozi nabo hari abari babayoboye batigeze bagezwa imbere y'urukiko. Dukomereza muri Nigeria, ibyihebe byasabye leta miliyari kugira ngo birekure abashimuswe. Itsinda ry'ibyihebe ryita Ansaru rishamikiye kuri Boko Haram byasabye leta ya Nigeria kwishyura miliyari y'amaneyira imodoka kubahiriza ishyirwa mu bikorwa by'amame akaze agendera ku myemerere ya Sharia no gufungura abakomando b'iryo tsinda bafashwe bugwate na leta. Ku itariki ya 15 Gicurasi 2026 ibyo byihebe byashimuza abanyeshuri n'abarimu muri leta ya Oyo nyuma yo kubashimuta. bafashe amashusho bari kwica umwe muri abo barimu bashimuswe. n'igikorwa bateguye neza aho bashimusa abarimu 7 n'abanyeshuri 39. Abashimuswe bajyanywe mu ishyamba ryitwa Oyo National Park. Nyuma y'umunsi umwe basakaje amashusho ku mbuga nkoranyambaga bari kwica Michel Oyadukuni w'imyaka 57 bigishaga isomo ry'imibare mu kigo cyitwa Community High School. Ibyo basabye byose leta ya Oyo yabiteye utwatsi ibabwira ko bitashoboka. Dusoreza amakuru yacu agezweho muri aya masaha mu burasirazuba bwa gatatu babwira yuko Israel yahagaritse ibitero kuri Iran.
Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yatangaje ko abaye bahagaritse ibitero bagabaga kuri Iran kuko barangije kwihorera ku byo iki gihugu cyabagabyeho, ariko ko bidasobanuye ko intambara yarangiye. Mu mashusho yanyujijwe kuri televiziyo, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yavuze ko Iran na Hezbollah muri iki gihe aribwo bidafite imbaraga ugereranyije n'ibihe byose byashize, ndetse yemeza ko Israel igiye kuba ihagaritse ibitero kuri Iran nubwo intambara itari yahagarara. Yagize ati ubu kurasa bibaye bihagaze kuko Israel yihoreye ku bitero byagabwe na Iran. Ibinyamakuru byo muri Amerika bivuga ko ubwo Iran yarasaga misile muri Israel, Perezida Donald Trump yahamagaye Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amusaba kudasubiza muri Tehran. Nubwo Trump yasabye Netanyahu kudasubiza, ab'imbere muri Israel bo bakomeje kumushyiraho igitutu bamusaba kurasa Tehran, ndetse birakorwa. Netanyahu yavuze ko Iran niyongera guhirahira ikagaba ibindi bitero iraswa bikomeye. Netanyahu yavuze ko yavuganye na Perezida wa Amerika Donald Trump kuri iyi ntambara, by'umwihariko kuva ku cyumweru ubwo impande zombi zatangiraga kurasanaho. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, ntaha dusoje amakuru yaragezweho muri aya masaha. Reka tubashimire kuba mukomeje kubana natwe. Njye nitwa Ruben Masengesho, mugire umunsi mwiza.